Normal Kenyam Canada la content barwanya lingua same ka nur online TV channel and manduni chang kos nyak malayano ngurwanya gwasame bana jaw me bana jalinkel jaw bana kwena ke jan gwasame bana rache ke kwiku dana chituok kam SSPDF kene UPDF kor kam dini Uganda kene dini South Sudan re which kakajo keji county ka Central Equatorial State bana madan chora latin kore di to kamdien no ko shete ke bottom one kene ti shilutin no bana jome bana jelinkel ka nur online TV channel and wala chang jandang ro bangwan ka pay baro ron kina dangro wide jandang ro de ban jome ban jelinkel bikon madan chora latkel ban jeling ke jalera mane take a job chalat ba Ramadan and la SSPD of spokesperson Ramadan and la ler la kala da ke kwide ni take a job chalat gwas me gor ben oba nyoga yakel ngai kono no take to one lat korodian re wichin winami to gorliang ko ngai kon rekten kon lat korodian gwan to wala kon roichan wo ngum le roda okay re which ka South Sudan kam ji Uganda kene dini South Sudan reunion to one chicken char no don't take me jengmude talk kam dish ka dung South Sudan kene kume dung Uganda so bana erikten content char la re which in vinami bana kelinkel roja charlotte gwazaman je nyakel gore je ban wo ba letter ke warga dan en shikana gor be je nyak ba ke yakel ka do badan en shanon ka je warga mene ke nyam biya jenen gwazme warga ne me jen warga dan en chagor gore general lure kong Ramadan alai spokesperson major general lure kong re which ka South Sudan Ramadan ti dich tet kada ki la spokesperson ka dich dung South Sudan People Defense Force ban madan chot lat kel ban je chulin kel ka jo mishalat gwasame ka nur online TV channel me ban linkel shalad du ne kume dung South Sudan wa shikenyen ke kuma dung ji Uganda rega ci tuok ka jokeji county Ramadan la commissioner dung Central Equatorial State celado cha ne ti shop ke kizne wonial tila civilian cha ka joch re gwatandan en ci korcha toktin celado ngo chete ke ne te wana long te ci yeken ci kites nien ke tishilu kam ji Uganda kane ji South Sudan kor dana to gwasa me shimlin kon ma to kam ji Uganda kane South Sudan ka border ka jodana chalat Jackson wani chalado ji Uganda People Defense Force shiga benre dwar chal ke bori ke buma no ka kangapo payam ka ta dok 30 pm wake up 5 am ngwada mo chu kormo chu to waken chicken deni Uganda sorry deni South Sudan People Defense Force chicken ka magwada dan tigetin jen gwada dan wilya weditin ko ken wacha ka mak gwadran cha mak tin kendeni South Sudan wacha ka shunekten akanitin kontila deni Uganda la UPDF wachi ka waka territory dung South Sudan ke dung South Sudan kene ji Uganda do badana wakare wichin winami awaka na ngaj badawa Mike Kanas ka jodana chalat ke report dana chanu shemeling yen chalat no chetene dum wanti ka board kene tin wanti chilu dundo kan pe ka dana chilu kana kolat kam ji South Sudan People Defense Force kene de ni ji Uganda commissioner wani sheladu en do badana en make de ni SSPDF ke je de ni Uganda UPDF wa kor ke alo jen gwadan wo kalash we toktin ke jen gwadan wo kor we toktin ntam muraina shineti tiginya wo shure no de net content chichu keneti content cha display sa jen koromo wa gorge jen wo de ka lokchol kenji humanitarian ka joran chalat wa chaladu chiritum wantu den lat te ban linkel gwasmen. So many people are displaced, but there is a healthy central center that took in children 5 in number, and the least child is 7 months old, and one that is 10 months old carried by his brother on the back. The forces are deployed, and the situation is calm.
jo chalat gwas me kani sha situation sha jo kam ke shine tela dine no shi ke nyoka mi don weekend je Uganda weekend ke joj so do be chalat je gwas me shirmen sha nyos later dan sha gorno win akume Uganda sorry akume South Sudan kane ke Monday 28 2025 at 4:25 p.m. element from the army of two sisterly Republic of South Sudan and Uganda exchange fire at Nyajonga Muda Bori Buma wa chicken ke guhalangwas mene wa the escalatory major taken kan chicken core mo kan kapchong ka jen warga da na chicken tan nen kon mo gwata me amnyo da no major general lure kong a jen chikur cha tok pan duno kan pregnant content chilu kan ga disclose no kan e chop ko di shan ko ke ga ne di chop ko di shi te ni no gwata da na chikur cha tok ten so letter da na cha gor kume dung South Sudan chere men ngai kona mu gorno dong de ko nyoko mu nyaga yekel jowlin kono gwasa me ngai kono no kumi je Uganda tekare wecha ka juba ka South Sudan ngai kon mandan let kenen lamar dung South Sudan chere misiali ngane we kene te mare jel kene ka brotherly ke sisterly forces iken chi clashon so mi mar ken la to ko ngum de ko de jenon ka de ka ruden chulen kel it is very clear that la kum je Uganda gor kono Michael Moon South Sudan ka kor gonu bar ka jen ka kan border content ke je Uganda wa sha border ro cha kana kum Uganda kan border South Sudan do dana kan ka keje wa gor kono bikan jen bikan ka wiya tol bikan kulo ko kala mim ka nyok wuken kala dul ken alala kana jen ka territory en bu wona ka territory dum South Sudan ke so mnyo den go kurdana to ga mede tenewon shagna men shirmeje kon le ko no kuma ji Uganda alaken edasan me takaka siaka mo ke yo ake kanyen ka mo ke yo bi anga jeno dundun e business kaka when gor jeno bi marka ji Uganda you have to pay money bi yo bi gadil your pin ajala marji Uganda tela mada dien gwawe dana che ken lo ter real meka lo chiro jako jen chi brok ter real nen kan kaji mo dong dialot bi ngaje no shanga mo jen changa dana bi adak fin so me le roda me shi mi jidit shi me new ngai ken obitok de inin konen yana tenere we ke juba ten ganke kirma yadi la de ne Uganda People Defense Force de inton alaman tigre we chicken re we lo kanete la jimar ka South Sudan tigre we ka kwi kwan tegare wika kwi yone tegare wika kwi liet so mitala liet tama no mi yor ka pinki mi jeka dia nena gwan wo de dak de South Sudan kene kum Uganda marian mo dara dak pe ko mar tega lungo robo mal dak by the way daga jala daga ko don kuje me ne to gor kene yo shet ko ma ko ne ko ken ke mercenaries ke dene tala ko na ke yo ba jo no ya la mo ramachi chonka yo weyo bi dil gorno bi janak ke bi jajoj mita kana nak ka charo do bara okay so janta dan let yen nen yana ka ne kon ten lanware kum Uganda chape ko bunware bakanak the same thing kum Uganda chape bone ko be kem yadit be jagang antame jenen yan mo ku kan ge displace ka Central Equatoria ano joy kana nakana ne chang na machine new thing but many tin janana kan plan dia no de kan de ni SPLA yo de kan ga joy ka border. That is the only reason that antekare within winame so jo lingene me jo ko kum Uganda kan South Sudan chicken de kamal right now ka border but men biya ngaje wodi kum Uganda gor kan yo na tell me de ji Uganda jalat lora bang tell you jabu man talk kum Uganda gor ne yo so miti ka yo so tell ke kum Uganda so bikane yik po tak gwada dan tiki yuten but mitale yo den jawro ko don jira mimo bugun jeno chetung marke ji Uganda she is a thing so mar Uganda gore gerene goro bungwan bugu yorpin so jen ma dan teten so menen no kum Uganda loge South Sudan ka kor nyin kan wore biadil ngaje no koreana mo kor yone she kor ko bikan kor bikan terabang ala chiraman la tilat bay mu ka awr to bilet ka when she awr ko chika to ala tan bilet ka mi chika to la yana dak pinyen an muktab makien kampan no jenta dana te ji Uganda. So when chika pay kanediti chika mo kayo so chiba marka ke that's it
so Marian ngu Marian yo so jo me agenda nende nywa ye kel so kore chitu kam Uganda kan SSPDF ana akor mitwaka border cha mun South Sudan cha jama ja kum Uganda cha ne ngwan cha kan pan but kan number in kana disclose kana lat so go chi report en chele benon chemen chay ye nyod warga me no wonen wo warga me cha gor pan but tel mi shalat ke kwilet eno kane chop de sha na gon tel mi shalat ken so go chi kan la lat ke jamo ene bayele nong mandana de ro de lat so jen warga no mo so you can go through it then be kwen mo gorije no jo me agenda en gore no de nywa ye kel be din ngaje no gor kon enemy show de la ban je dealing so ajere ga dan show de la ne me ka kuma Uganda kana kuma South Sudan ka kwiko dan je to kam ken ban yo je ga mo de chuje poro jeno jen bi channel bi support ke be shar be ja ko pin gwa to mo ka tong na tan be te mal bye bye